So de resigio voor IOIC Suriname. Die aplaka manga ingi, sai bartak de bribin Gado. Wao sorry fa je bribin Gado volgens bijbel. Jacobus 2 vers 26. Kasi soleki da skin sondro da yeye de dede, so schrijf je bribi sondro uroko de tu. Is it? Dus een skin sondra yeye. Ane uroko. Aski aba yeye van uruf dali. Dus precies zo bribi sondro uroko na ane uroko. Uroko usori bribi. Usori sa prediker 12 vers 13. Eki wiere da kama busy fuda yeye tori. De Gado, ori am comandere, kasi disi de da broko fudi di suma. Ya to is bribi am sorang am broko. Dat na bribi. Follow? Dus a broko na de organ. Dat na bribi. Ano briba am ofoko. Follow?